Kani kediga Batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Kisamla Pule Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit hapok jingelam jong President uba John Fisher Nongsiang haka arpok tarik unailar arjar arpo kalaya kendu yau Deputy Commissioner jong West Khasi Hills District uba Tilengwa bat buru hakmat jong u yaki jingdawa ban penjari daka kendon laifulai e bat laifuwe e yaki karkhana thang dawyong ki badon haka thain shalang bat ban pha khang kherdep ru ya baro ki bala shupnieng bat tei bean haka jinge keren bat kilat patai kubor nakaliang jong General Secretary Kaseng uba Richard Kharbani uloong bakumbala pau na ki kot kisla bala wajing tip da Kaseng Nagatnat Divisional Forest Officer Social Forestry and Territorial Division West and Southwest Khasi Hills bat naga Meghalaya State Pollution Control Board Shillong lalap batang hapok ka shisnem ki karkhana kila kharoi kum kitet haka balami haduk kumba arpau teli ai tang haka thain shalang ulai thuru bahaduk khat sauteli ki karkhana ki la apply ya ka forest clearance na ka office jong ka divisional forest officer bat tang lightly na gitei ki balayo ya ka jingmenjur ban yo ya ka non forest land certificate hnrei ki babon hi ki jaka bala tei karkhana onam la shu ban ong bakidang dei ki forest land ne non forest land namar kila de penkheng ya ki kendon din balayo e ki kot isla lengba ka jingwa jingtim lo office jong Divisional Forest Officer barnaga Meghalaya State Pollution Control Board hakabayate ini ki cinte bangilayo indala ba adu menta nakaliang gidi ki cook plan ki badan hang tei po salang hakaba nakaliang juga Forest Department lala ban ai non forest land certificate ang likely ki cook plans bat ki bala apply dan ki bala pan ya kanega jinggit na ka forest department kilang hadu khasau teli ndrei ka ba khampla susu kalong ba hadin ban la yo ek jingtip na ka Meghalaya State Pollution Control Board ila ba kiladon hadu palat ya ka arphotam kini ki cook plan hang tei po salang bat kini ki cook plan badon hang tei kumang ila kalong ba kidon khanlai teli ki badon tang ha ka we kasnong berkata kadai hakasnong kolon bathai bat kibadon arteli gede hakasnong nong hendrum hakasnong swangre bat kibadon kawai bade kidon handong dagong nong rengwar penden jalong bat nong umsur te hakabet hendrai na pedeng gini kidon lightly kaba ka Meghalaya State Pollution Control Board kala ai jingbet hakaba kilala pantrai lane ban penmi utai puk naik teki karkana bat kini kidai ka MS Carbochem India MS Rilengampu Industries bat MS Shenpang Rensiang kini lightly kiba ka Meghalaya State Pollution Control Board kalai jingbet iki hakaban penmi yau ni ukuk naik teki factory bat kawai pat kadai kabadang pan jingbet hakaba kan sedang no ban thang yung ni doyong ban penmi yung ko na pedeng gini bade kidon hadu nyau teli hakaba kidang pan ya jingbet na ka Meghalaya State Control Pollution Board hakaban kin sedang ban snai kini ki coke factory dangta kidon hadu nyau teli hakaba tang ya ka clearance na ka single window agency ru ki padyo hendrei kini kila sedang ban sina bar kila don ru ki bala penmi yauni udoyong te katung ga jinglap naka report hakaba ka pollution board kala late ban jungo hau benai Julai lalap bakini ki factory ki bala pan jingbet bat ki bom pat pan jingbet naka pollution board kini kila sedang hi ban sina kem pada yo ya kata jingbet bat kila don hiru kibala sedang thang yu doyong klem pat yo jing bde naka pollution board te kumta ka pollution board ha ka santrik jong ni bunai agos kala pha xt ban khang no ye ki khan riu tli ki cook plan hang te po salang te kini ki khan riu tli ki kibala penkheng
kibala pengken an but kibala pengken ketum ka but ka section 21 jong ka air prevention and control of pollution act 1981 ha ka ba kila snai kite ki kup plan claim kanu kanu jingbet na ka pollution board te ha ka ba dei pagkaning ilalit kan ye kendo yung deputy commissioner mtakasi bandakaliang jong deputy commissioner ulong ba ulapha ya ka hukum yung SDO jong motion road ba unle ka banun kam ha ka ba unle khang no ikti ki khandriu tuli ki factory ki balong bian yang te po salang te kum ka seng hi nadu basdang ilaya ya kani nadu mention snem ban hadu muka bat ka jingmi jong kini ki khandriu tuli arpo tam kini ki cook plants na kaliang jong ka seng impat song khai unrei kumbang ila sedang nadu musa ban ya kani kalong bangi kwa ba ka sarkar kadai bandawat ya ka jaka hakaba kanulon kanungono bajing kata yikipat ba ya kamariang yikum jiwa barokot bat kajing dawa jong asenghi balong balong umum ini ke factory di Bandon 1 kilometer kajing jengai jong radius na kisnong hangte po salang lani ka sarkar kala banbu hakanu kono bajaka lingba kabadon bat ka plan kenang bakan light ya kajing kata ya kamariang bat yikipat ba nong song hakate ka time kaseng la dawaru na deputy commissioner banda ka sarkar jelaba yang mentahi ya baro itu di balalong bian hantai ya po salang kiti karkana ba di barokat di department di badai ban ai clearance bagi di ban sange choi kiti kat hadu ba ka sarkar kapatla ban terbiang ya kajindawa termaseng ba kiti banbu hada ka kujingai di 1 kilometer di 10 kilometer radius ya kini ki plan kat isla hakaba nagaliw ng first department hakapor bagi lende ang inspection di lalap ba kini factory dan kini ki cook plant ila additional pai ki building ni kita ki cook plants di nagaliw ng first department kamla syu banong ba ban kedaw ba kani kita ki jaka la kini ki forest land dan kini ki non forest land namar ba kini ki cook factory ki katu kali ko factory kila berkeng rupa hakaba kila additional rupa tina kali yang forest department kamla syu ban ai clearance kini nomor ba kimla syu bantit la kadai ka forest land lani kadai ka non forest land katum ke jumlah hakar report ke forest department lalap susu negi kot isla balayo da kami Meghalaya State Pollution Control Board lalap ba kidan hadu santli ki cook plan hakaba kila penongkam artli ki plans ya kaju ka kerteng berkini gidan hadu santli kata kalong MS Western Cook hakaba kani keladon artli ki plans hakaju kerteng Meghalaya Cook Factory and Industries hakaba keladon artli ki plan hakaju ka kerteng nang ta Shalang Carbon Industries keladon artli ki plan nang ta Monggri Cook keladon artli ki plans hakaju ka kerteng but unique resources but kani ladon hadu lai tali ki plants hakaju ka ker teng plants kini ki cook plants lani kini factory bala sinabi ain artli hakaju teng kini la hablang hagiti khadru tali ki cook plant hakaba nakaliang jo ka Meghalaya State Pollution Control Board kala pha ya ka sthi hukum bakin khangno but kumjuro lada kajinglap jong kaseng ba na kajingdon jong ti factory nalor kini bala snatam kala omdunasyu ya kalai photoli ha ka bagi ayang hang te po salang namar kajing naka arphotam plus kini giba la snatam de kam kajingdon jong ki cook plant sang te po salang kan omdunasyu ya kalai photoli kibadan hang te po salang